Ngewe nimvuga ngo Netanyahu arananiwe uzemere kananiwe. Israeli ikomeje guhura n'isekeza ritoroshye, yahuye n'irimbuka rikomeye, barashwe hakomereka ibihumbi n'ibihumbi, amagana n'amagana ubwabo bataha ndetse mu buryo butunguranye. Bamwe mu basekere ba Israel bakomeje kwasiga ubuzima mu buryo budasanzwe muri iyi ntambara Netanyahu arimo kurwana n'abafasha ba Iran mu ntambara itoroshye muri Libane cyangwa se Lebanon. Ndavuga umutwe wa Hezbollah wongeye kwerekana icyo ushoboye muri uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 muri aho. Si ibyo gusa turaza kugarukaho, iri joro ryari ijoro wagira ngo shitani yari yahagurutse. Ibindi bitero biremereye byagabwe kuri Tehran, umurwa mukuru wa Iran. Iran yaraye irasa drone zari zayiteye mu kirere, uburinzi bw'ikirere bwabo bwari tayari buhangana bikomeye cyane n'izabashoweho. Ndakubwira uko byagenze kamwe ku kandi. Yalla Iran yavuze neza ko iki gikorwa ari igikorwa cy'agasumborotso ndetse n'agasuzuguro gakomeye kitagomba kugenda kitabonye iki gihana cyangwa se igisubizo cya nyacyo. Tehran kuyataka ijoro ryose kirwanaho bigomba kuboneka, ugomba kubizira cyangwa ugomba guhabwa inyishyu yabyo, kwihorera. Uko niko Iran bakora. Ndaje mubwira uko byagendekeye ikirere cya Tehran mu masaha y'ijoro n'uburyo bahanganye n'izi drone, aho zaturutse byagenze gute urabimenya. Si ibyo gusa ariko mwite Donald J. Trump cyangwa se Bwana Mega yagize akazi yagihuye n'akaga gakomeye katurutse kuri Iran. Ingabo za Iran zateguje akaga gakomeye cyane ingabo za Donald Trump za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Asazwa hagati, amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngagiye kuraswa karimburwa na IRGC Navy. Ingabo zigana mu mazi za IRGC bateguje ko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagize icyo yibwira ngahagarika ubushotoranyi ndetse agarika icyitwa blockade yabo, inkumirizi bashyize mu mazi ngo bakumire ubwato bwa leta ya Iran ngo gukomeza gutambuka muri kara karere, ngo isano bagiye kubona ni hiryanye n'abizuru bagiye guhura n'ibizago biremereye kandi bariyimbire, kuko Iran yabateguje ko bizaba ikibazo gikomeye cyane kandi bizaba icyago gikomeye kuri buri muntu wese uri inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atari Amerika yonyine ahubwo n'undi wese urimo kugira uruhare mu kubangamira Iran azabyicuza, azahura n'ibizago bikomeye, azahura n'irisano. Ikizima nuko bakemera ko Iran yikorera utuntu twayo. Waretse nkaza byose nkabikubwira mere iruhande kamwe ku kandi kubiri kuvugwa muri no rugamba rutoroshye, uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo zari ziringiye bari kwitsibura, ndetse n'uburyo Leta Iran yangiye kubatera umugeri w'inyuma ikabereka yuko byose bayabipanze neza ibyayo. Hanyuma nkanakubwira uburyo isano iyo riguye hatabura ababigenderamo muri Isirayeli batangiye kubogoza, bari guhamba buri munsi abasikari gupfira ku rugamba bahanganyemo na Hezbollah, abasikari bashyikiye na Iran. Ndabizi urabyemeye kubw'ibyo ngo ikaze ngo tujyane ku musozo. Genda umungu wa Kamanzi w'uruwande ikaze. Israeli yavuze yuko itazigera ituza Hezbollah batari bayirimbura. Gusa ibyo kurimbura Hezbollah bisa naho ubwabyo birimo kurimbukwa kwabo hubwo ubwabo. Ibyo bigeze gupanga n'ibyo bapanga uyu munsi, igisubizo cyabyo kiri kuboneka ni igisubizo gishaririye, kandi inyishyu yabyo iri kuba ari inyishyu mbi ku rwego ruhambaye. Kubera iki? Iran ishyigikiye Hezbollah, ibyo ngewe tubiziranyeho neza. Hezbollah yatangaje ko itazigera na rimwe ihagarara mu gihe ubutaka bwayo bakibwatatse, mu gihe akiri abantu baje kugota ubutaka bwa Libane. Aka kaga Israel yahuye nako isa nk'ariyo yakikururiye. Hezbollah ikomeje kwihagararaho yemeza ko nta musekere wa Israel ugomba gukomeza kuba ku butaka bwa Libani. Ntabwo bishoboka. Abazagerageza bose guhagarara ku butaka bwa Libani bazabizira, ndetse bazahura n'ibyago bikomeye. Bazasubirayo bari mu maserikeye. Bisa naho neza imitekerereze ya Hezbollah idatandukanye n'iya Iran ku muntu wese waza kubatera icyugazi muri kara karere.
bagomba kumuha isomo rya gisirikari, bagomba kumwibasira ku rwego rudasanzwe. Ihungabana riri kwiyongera rero cyane ku mupaka wa Israel na Lebanon nyuma y'ibitero byinshi byateguwe n'indege z'ijya pilote n'ibitero zo kwihorera za Hezbollah kuri izi ngabo za Israel IDF. Byatangiye mu gitondo cy'uyu munsi hafi y'umuryango wa Shomera mu majyaruguru ya Israeli, aho indege izagira abapilote ya Hezbollah zari nyinshi zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro byari biparitseho ibibunda bya rutura bya leta ya Israeli. Zumve neza, ni drones za Hezbollah zarebye neza cyangwa se babanje gukora ubutasi bakamenya ahantu hagaritse ibisasu ibibunda bya rutura bya leta ya Israeli, maze ubundi barangije bati bati twe turaje, bohereza indege zijya pilote. Nkuko ADF ibivuga, abasigaye 12 bahise bakomereka muri kino gitero, barimo 2 bakomeretse ku rwego ruremere. Indege itagira abapilote yagonze imodoka itwara imizigo izwi nka M548, izwi mu gisirikare nanone ku izina rya Alpha, bituma habaho inkongi y'umuriro n'ibisaso byo muri iyi modoka biraturika bitangira gucumba no kwaka. Giteye impungenge kandi nanone ni ikoreshwa ry'indege zijya pilote ziyobowe zo mu bwoko bwa FPV, fiber optic, ikoranabuhanga ridashobora guhungabanywa kubera uburyo busanzwe bwo gufunga cyangwa se guhagarika drone budapfa gukora kuri izi drone za FPV, fiber optic version, bitewe n'uburyo zikoramo. Ni drone ubundi zigenda zicunzwe neza n'ikoranabuhanga, zifite kamera imbere kandi zigendera ku mugozi. Ibi ntabwo ushobora gupfa kubyumva. Ni drone zikora ku rwego ruhambaye. Bivugwa ko Hezbollah yakoresheje ubu buryo nk'ubwo kandi kuva mu byumweru bishize, bigaragaza impinduka iteje akaga mu maheri yayo yo ku rugamba bahanganyemo na Israel. Uko umunsi ugenda uhita, hagaragara iterabwoba ryinshi ryo mu kirere mu majyepfo ya Lebanon. Ingabo za ADF zemeje ko ibisasu bya interceptor byatewe kuri izi drone ku bikorwa bitatu bitandukanye za drone kujya bazihanure, ariko bitigeze bitanga umusaruro. Ari nacyo kintu kibabaje cyane. Nubwo byinshi muri ibyo bitero kandi byo mu kirere bivuga yuko bongeye gukoresha indi koranabuhanga bwa kabiri bakajya bimwe bafata, abayobozi bavuga ko ibyavuye mu bikorwa byinshi byo kurwanya izi drone bikiri gusuzumwa, bitewe nuko nabo bagiye bazihanurira hajya haboneka iturika n'irimbuka rihambaye. Mu kindi gikorwa ariko, induru zavugijwe izizwi nka sirens zaranguye mu turere two mu majyaruguru ya Israel, harimo Misgav Ame ndetse na Kaifal Giladi, nyuma yuko indi drone itagira abapilote ndetse itagira pilote yaturutse muri Liban ikerekeza muri icyo cyerekezo. Ibisasu birasira indege mu kirere byahise byoherezwa maze ngo bahanure iyi ndege, ariko ntibyasobanutse neza nimba iyi drone bayimanyuriye mu kirere cyangwa se imbageza aho yagombaga kwerekera. Hagati aho amakimbirane arimo gukwirakwira cyane mu majyepfo ya Liban. Ingabo za ADF zatanze umuburo wihutirwa wo guhunga ku baturage bo mu midugudu 15 irimo na Batiel n'uturere tuyikikije, basaba abaturage kwimuka nibura bakajya mu kilometero kimwe uturutse kuri iyo midugudu mbere y'uko ibitero by'indege bitegurwa na Israel bitangira. Abakuru ba gisirikare bavuga ko iyi miburo igamije kugabanya ingaruka mbi zagera ku baturage. Bavuga yuko nyine ako gace abaturage batuyemo ari agace gakorerwamo na Hezbollah, uburyo nyine bagomba kugera kure cyane Hezbollah kugira ngo Israel itangize ibikorwa batazaza kubizira. Nyuma gati ingabo zirwanira mu cyeza Israel ko nanone ziri kumwe n'ishami rya 91 rya gisirikare rya Galilee byavuze ko ryagabye ibitero none ku nyubako zamenyekanye nk'ahantu hakorerwa ibikorwa bya Hezbollah, eho bikunze kuba biri. Bagabye ibitero bidasanzwe nk'uko igisirikare kibitangaza. Utu duce twakoreshejwaga ngo mu gutegura no gaba ibitero ku ngabo za Israel, kubera ko intambara za drone zikomeje kwiyongera kandi impande zombi zikongera imbaraga mu guhangana mu ntambara. Igiti cyo majyaruguru cyongeye kuba ahantu hashya ho kurwanirwa. Kuri ubu rero Israel nayo iti natwe ntagomba kubasiga muri amahoro. Itsinda ry'indege zitagira abapilote zica mu kibuga cy'intambara gikomeje guhetuka Hezbollah yogaragaza neza ko itari yonyine. Hezbollah yagabye igitero kinini cy'indege zitagira pilote zigamije kugaba ibitero ku ngabo za Israel, maze zibabaza bikomeye cyane abanye-Israel, ari nabo benshi barimbukira cyane cyane imikorwa byabo bya gisirikare. Nk'uko itangazo rya Hezbollah ribivuga, abarwanyi bayo bakoze igitero kinini cya drone mu ijoro ryose. Intego itsinda ry'abasirikare ba Israel bari bafite iburizwamo birindo byo mu gace ka Nimel al-Jamal. Itsinda rivuga ko igitero cyagabwe
bakoresha indege zitagira pilote kandi ko cyabaye igitero kigera ku ntego cyo bita confirmed hit cyageze aho kigomba kwerekeza. Iki ntabwo cyari ikintu cyabaye cyonyine mu ntangiriro z'iki cyumweru. Hezbollah ivuga ko yakoze ibikorwa bitandukanye ku ngabo za IDF. Muri zo harimo ihanurwa ry'indege ya Isirayeli ya drone nanone izwi nka Hermes 900. Iyo drone Isirayeli yayohereje ishaka guhangana na Hezbollah, hanyuma Hezbollah bagite bayiturikiriza mu kirere, bayikubitiye mu gace ka Kantala, hanyuma kandi banagabye igitero kuri Merkava maze barayirimbura. Ndavuga igifaru cya Isirayeli bakoresha none drone ya kamikaze. Ibitero bigaragaza impinduka zikomeje kwiyongera mu ntambara, indege zijya pilote ziguhindura uburyo intambara isanzwe imeze, ndetse buri ruhande rwose kugerageza kuzana ubushobozi bwarwo. Hari nanone andi makuru aturuka kuri Haaretz ukabivuga, avuga ko ingabo za Isirayeli zirimo kugorwa no gukomeza urugamba rwo ku butaka. Raporo ivuga ko indege zijya pilote za Hezbollah ari nk'ikintu gikomeye kandi kigoye cyane kuri Isirayeli. Mbere ya gisirikare cya Isirayeli cyavuze ko cyavumbuye kinasenya inzira ebyiri zikomeye zo munsi y'ubutaka bivuga ko zubatswe na Hezbollah mu majyepfo ya Libani hafi ya Kantala, kandi izo nzira ngo zari ingenzi cyane zitwa nka tunnels cyangwa se imiringoti yo munsi y'ubutaka. Amashusho yashyizwe ahagaragara n'ingabo za Isirayeli bivuga ko yerekanye icyo bavuze ko ari igice cy'umuyoboro mugari wo munsi y'ubutaka ufite nk'ibirometero 10 uvuye mu turere two mu majyaruguru ya Isirayeli. Uyu ni umuringoti cyangwa se umuyoboro munsi y'ubutaka abasirikare ba Hezbollah bakoreshaga nk'ubwihisho n'ubwugamo bwo gukomeza ibitero zabo, kandi bawubatse mu buryo buhambaye. Gusa nta bimenyetso byigeze bitangwa ku byo baba barangirije muri uwo muyoboro, kuko nta musirikare n'umwe bafatiyemo, nta gikoresho na kimwe bagaragaje bafatiye. Nubwo Isirayeli ivuga yuko bazi neza ko za channels ari ahantu y'ingenzi cyane. Muri izo tunnels hari hamwe bagaragaje harimo ibitanda, harimo inyubako wavuga ko zakoreshwaga mu buryo bw'ubuvuzi ku basirikari ba Hezbollah, kandi bigaragara ko Isirayeli yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibisa n'ibyo ngibyo izo nyubako zose bagende bazisenya, bagaragaza ko bafite ubushobozi bwo guhangana bikomeye cyane n'ingabo za Hezbollah. Muri make yabwira Hezbollah bati mwebwe aho muri hose turahazi, ibyo mu byose turabizi, mushaka mwatuza. Kuri ubu rero nubwo bavuga bati turakomeza kurwana kandi turakomeza kurikirana Hezbollah nayo isa nayo ibabwira iti urimo irwanyu turaruzi, namwe icyo mwumva turakizi, ni umututu w'imbunda kandi twiteguye kuwubaha. Muri make biteguye guhangana nabo ku rwego ruhambaye, ndetse no kubahereza imbaraga za gisirikare cyangwa se kubaha uburyo bukomeye cyane bwo kubatikura uburyo inguni zose. Hezbollah bayitera nayo ibatera, kikaba kimwe ku kindi. Ibi ntabwo ari ikintu cyoroshye, ahubwo ni ihangana rikomeye. Tuvuye kuri Hezbollah tatuze kuri Iran. Uyu ni ya channel ndi kukubwira. Hezbollah bavuga ko bayifatanye cyangwa se channel yafashwe na ADF ya Hezbollah wa muringoti wo munsi y'ubutaka. Izo ni zo munsi y'ubutaka, harimo n'ibitanda by'ibitaro cyangwa se aho bavurira na ibiki byose bigaragara muri iyo nzira. Ise ivuga ko yigaruriye ifite kilometero bigera mu 10. Tugarutse kuri Iran nayo uyu munsi ntawe avuga ko ibintu byayoroheye. Amasaha y'ijoro yabaye amasaha mabi cyane, ariko yihagazeho kweri. Ndavuga igihugu cya Iran komeza kuvuga yuko gihangana kandi gutsinda kwacyo atari ibyo basaba, atari n'ibyo biga, biri mu maboko yabo. Insinzi ni bayifite. Ni Iran bivuga yuko kuva ku masaha y'ijoro drone bitamenyekanye neza aho yahise ituruka yageze mu cyehe cya Iran. Gusa uburinzi bw'ikirere bwari maso muri Iran butangira guhangana n'izi drone mu buryo bukomeye, nk'amakuru aturuka muri Tehran abimbwira kandi nanjye ngo mbikubwire. Tehran yose yumvikanyemo impuruza bwa mbere. Cya kabiri inumvikanamo ibintu biturika, ubwo birumvikana abaturage bahise bugira. Iran yatangiye mu buryo butunguranye ibikorwa byo kurinda ikirere cyayo, cyo twakita nka activation cyangwa se guhagurutsa uburinzi bw'ikirere mu rwa mukuru wa Tehran, nyuma yuko hatangajwe ko hari indege zitajya pilote zateye amasasu muri iki cyerekezo mu turere twinshi tw'uyu mujyi. Byatangiye ari amajwi yihariye mu burengerazuba bwa Tehran y'umuburo, yese bikurikizwa mu mujyi wose bashyiraho za sirens, ari nako uburinzi bw'ikirere buzamura ibisasu. Byari biteye ubwoba mu cyehe cya Iran yongeye kwinjirwamo n'ibirasa za drone. Nkuko ibiro n'amakuru za Iran za Fars byemeza, ibikorwa byo kurinda ikirere byatangijwe mu burengerazuba no mazepfo y'uburengerazuba bwa Tehran. Ubw'ingabo zasubizaga kuzavugwaga ko ari utudege duto tujya badreva mu kirere hejuru y'umurwa mukuru
Farse yavuze ko nta biturika byo ku butaka byabaye bigaragaza ko ibikorwa byagenze neza byo guhananura izi drone. Hanyuma imiyoboro ya Iran yavuze ko indege ebyiri zitajya pilote zaturutse mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Tehran zerekeza mu mujyi rwagati. Amashusho akavuga ko zerekanaga ibisasu bigenda ahantu harehare cyane. Izo birego ntivyemejwe ku giti cy'abanya Iran bwabo, bavuga ngo IRGC ivuga uburyo babigenje, ariko ibinyamakuru byo byabivuze. Byongeye kandi dongeye impungenge mu rwa mukuru, aho hari amaze igihe n'undi avuga yuko hari kwitegurwa ibisasu baguza kurwa kuri mu rwa mukuru Tehran biturutse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'abiro ntaramakuru za Tasnim byo byatangaje ko ingabo z'igihugu zirwanira mu kirere za Iran zari zirimo kurwanya cyane indege nto zitajya pilote, indege zitagira abadriver ku mukere cya Iran, aho amasasa arwanya indege yumvikanye mu turere tw'uburengerazuba hagati ndetse no mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa Tehran. Raporo yagaragaje ko inzego nyinshi zo mu rwa mukuru zari ziteguye icyarimwe. Nyuma y'iminota mike Tasnim yavuguruye ibyatangajwe, ivuga ko amajwi afitanye isano n'ibikorwa byo kurwanya indege zitagira pilote n'indege ntoya mbere y'uko ashyirwa hanze hari ibindi bimenyetso bari babonye, kandi baje kuvuga ko masa cyangwa se iminota mike gusa yakurikiyeho gukorasa mu kirere kwahise guhagarara. Kugeza ubu abayobozi ntibaramenya uwatangije ibitero cyangwa insohereje drone zitagira pilote mu kirere cya Iran, nimba ari Amerika nimba ari Israel. Ntibamenya aho zaturutse cyangwa niba hari ushaka gukomeza intambara. Ariko ikintu kimwe kigaragara, Iran yashyize imbaraga mu kurinda ikirere cyayo hejuru ya Tehran n'utundi duce, kandi ibyo byonyine ngo birahagije kugira ngo bitange ubutumwa ku wari wese waje kuzana ihungabana kuri Tehran. Ibaye mu gihe kandi Minisitiri w'ingabo za Israel yishyuye ko iki gihugu gishobora gusubukura ibikorwa byacyo byo kurwanya Iran. Minisitiri w'ingabo wa Israel mu magambo ye yagize ati, ndavuga amagambo ya Bwana Israel Katz, Minisitiri w'ingabo wa Leta ya Israel, asobanura gahunda bafite muri kino gihe cyihangana. Israel Katz adaciye ku ruhande yagize ati, imbogamizi turimo guhura nazo uyu munsi ntabwo zarangiye. Ku ruhande rumwe turimo gutekereza nanone ku mateka aduha amahirwe tubona muri aya mateka guhindura uburyo kano karere gasanzwe kabayeho. Iran yarababajwe cyane ku buryo bukomeye mu myaka yashize, kandi nanone ishobora kongera kubabara cyane ku rwego ruremereye muri kano karere mu nzego zitandukanye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mufatanye na Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu barimo kuyobora mu mbaraga zikomeye cyane kuzuza intego twiyemeje kujya muri kino gikorwa, kugira ngo twizere ko Iran itazigera rwose iba yongera iba iterabwoba kuri twebwe mu kindi gihe kiri imbere, haba kuri twe Israel, haba no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yewe no gutuma isi yose itekana ndetse no gutuma isekuruza bizaba biri mu mahoro. Turimo gufatanya muri zino mbaraga rero, kandi turimo kureba ibikenewe byose, nubwo rwose mu gihe kiri imbere byaba bishobotse turi kureba neza niba twakongera gutangiza ibitero bya nyabyo kuri Iran kugira ngo intego zacu nyazo zigerweho. Ni Israel Katz, Minisitiri w'ingabo wa Leta ya Israel, atangaza mu magambo avuga yuko Iran bashobora ko ari kuyipangira akandi kantu, bari kuyipangira kongera kuyituritsa, kongera kuyirasaho kugira ngo intego zabo ngo bihaye bazigereho, nk'uko Katz avyemeza abivuga ngo ni intego nyamukuru bihaye. Bisa naho Iran nayo ariko yiteguye iby'uru rugamba, kuko yarangije kubona neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta ya Israel imipango barimo ni imipango y'intambara, kandi mu gihe bari mu mipango y'intambara ntabwo Iran iyo yagenda ngo iryame ngo isinzire, nayo idakoze ishobora kubarinda imuriro w'intambara mu buryo bwose, batarebye uburyo bashobora kwitwara mu gihe intambara yaba ikomeje cyangwa se yabaye mu buryo budasanzwe. Hanyuma ku rundi ruhande rero si ibyo byonyine biri gutangazwa, ahubwo Donald Trump nawe ari guteguzwa akaga gakomeye mu gihe yaba akoze ikosa. Iran yahaye mu buri ingabo za Amerika kuba zavanye amato yabo y'intambara mu karere, bitari ibyo ngibyo bakayarimbura. Amato yabo ari muri kano karere koresa zo hagati, Amerika igomba kuyavanamo vuba vuba, bitaba ibyo ngibyo bakazacura inyuma, bakazacura amato yarimbuwe bakayagurisha muri ba ntabyuma. Ibi rero ntabwo Iran ivuga yuko nyine ari ugukira, ahubwo bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarenze umurongo utukura.
Mu gihe impungenge z'uko intambara ya Iran ishobora kongera kubura, ingabo za RGC zirimo kongera imbaraga mu buryo bukomeye, batanga n'amagambo y'umuburo mu ukomeye ku ngabo za Leta Zunze za Amerika zirwana mu mazi ko zahura n'ibitero bibukomeje kandi bibabaza cyane, bazahura n'akaga gadasanzwe. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe iby'indege za IRGC ingabo zirwana mu kirere ni Said Majid Musavi yatanze umuburo ko amato y'intambara ya Leta Zunze za Amerika azahura n'ingaruka nk'iz'ibirindiro za Amerika zahuye nabyo. Iran yamaze kubagabaho ibitero kandi ibyo birindiro bazi neza uburyo byasenywe, ngo n'aya mato niko bizagenda. Bigaragaza ko nta rubuga na rumwe batageneye kurasaho. Musavi avuga ko igikorwa cyose cyo mu kirere gito kandi gikomeye cyatekerezwa cyaba irimbuka kuri kuri Washington. Mu by'ukuri ngo kizatera urukurikirane rurerure rw'ibikorwa bibi cyane kuri kino gihugu cya Leta Zunze za Amerika, kandi bizaba ari igikorwa kibabaje cyane kuri Leta Zunze za Amerika. Musavi mu magambo ye adaciye ku ruhande ibyo yabwiye Leta Zunze za Amerika abateguza akaga gakomeye, yagize ati, ndavuga bwa Musavi, mwabonye iherezo ry'ibirindiro byanyu mu karere, muzabona n'iherezo ry'amato yanyu y'intambara. Ati, tuzahangana n'ibikorwa by'umwanzi bibabaza, tuzakora ibikorwa birambye kandi bikomeye. Musavi asobanura neza cyane ko Leta Zunze za Amerika babaye abanyabwenge bavanayo amato yabo bityo maguru mashya, kuko ngo bazababaza. Ataciye ku ruhande rwose ati, nimba mwaribona iherezo ry'ibirindiro byanyu, muzabona n'iherezo ry'amato yanyu y'intambara. Ati, rwose dukoresheje uburyo bubabaza kandi bumara igihe kinini buza bupanze neza, buzabarimbura. Iyi miburo irimo kugaragara mu gihe amakuru avuga ko Trump yamenyeshejwe gahunda nshya zo gutera Iran, harimo n'amahitamo mashya aturutse ku bayobozi be. Uburyo nyine bwo kongera gutera, nk'uko ayo makuru bivuga, ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwatanze ibitekerezo ku bitero bigufi kandi bikomeye bigamije ibikorwa remezo by'ingenzi bya Iran n'intego za gisirikare. Ubundi buryo buvugwa ko buri ku rutonde rw'abagomba guterwa ni ukujya gufata umuhora Hormuz hakoresheje ingabo zirwanira no ku butaka, hakoreshejwe kandi n'ingabo zirwanira mu mazi n'ibindi byangombwa byose byakenerwa kugira ngo bavane agasugo ka Iran. Hari kandi ikiganiro ku butumwa bw'ingabo zidasanzwe zo kurinda cyangwa se gusenya ibintu byose bikorerwamo uranium bya Iran, maze na uranium akayitwara. Ingabo Special Forces za Leta Zunze za Amerika zigutekerezwa uburyo zinjizwa muri Iran. Trump yanavuze ku mugaragaro ko guhagarika ingabo zo mu mazi ifite akamaro, cyangwa se guhagarika za ngabo zo mu mazi bizwi nka blockade bifite akamaro gakomeje gutuma afunga amarembo yinjiriza Iran agatubutse. Gusa kuri ubu ngubu Iran isa nkaho yatangiye guhombya Leta Zunze za Amerika kuri umupango wabo no kubasebya. Iti, mwebwe mwibwiraga ko muzadufunyira gutanga petroli yacu ku gihugu cya China kitugurira cyane, ariko mwaribeshye. Kubera iki? Igihugu cya Iran kuri ubu cyatangije umuyoboro wo gutwara petrole yabo bayijyana mu Bushinwa banyuze ku nzira yo mu butaka. Umuhanda wa gari ya moshi uca muri Kazakhstan ukagera neza mu gihugu cy'Ubushinwa, ari uzajya utwara izi petrole. Ibi rero Leta Zunze za Amerika ngo kugira ngo zitagaragara ko zasebye, ni ngombwa kurasa muri Iran bagasenya. Mpamvu bari gupanga igitero gikomeye abanyamerika, kuko icyo gitero ngo kizatuma Iran ica bugufi kandi bakayisenya mu mbaraga. Ibyatangajwe mbere ariko na Tehran byashimangiye ko Iran yiteguye byuzuye gusubiza igitero icyo aricyo cyose gitunguranye cya Amerika. Bavuga ko ingabo zayo zihora ziri maso kandi ziteze ko ibintu bizagenda birushaho kwiyongera. Umusirikare mukuru wo mu ngabo zirwanira mu mazi ya Islamic Revolution Corps yatangaje ko ingabo ze ziteguye guhangana n'ikibazo cyose gishya. Asezeranya gukoresha icyo yise amayeri atunguranye ku mitungo ya Amerika iri mu nyanja. Mohamed Akbarzadeh, wungirije ushinzwe ibibazo bya politike mu ngabo zirwanira mu mazi za RGC, yatanze uyu muburo kwa 28 Mata mu mujyi wa Minabe uri ku cyambu cyo mu majyepfo, agaragaza neza ko Tehran ishaka ko ubutumwa bwayo bugamije gukumira bwumvikana neza kandi n'ibihugu byose byo mu kigobe bikaza kuzumva. Amagambo ye nangirekanya gusubiriremo, yagize ati, tuzahangana n'ibikorwa by'umwanzi. Ni bwana Mohamed Akbarzadeh yagize ati, ngihabayeho igikorwa cya gisirikari gishya cya Leta Zunze za Amerika kuri Iran. IRGC Navy cyangwa se ingabo za Iran zirwanira mu mazi zakoresha ubushobozi bwayo bushya. Ati, ingabo zirwanira mu mazi zakoresha amakarita yazo mashya, harimo no mu rwego rwo kwibasira ahantu mu buryo bw'ubwenge.
kandi izi ngabo zizatwika amato manini y'ubutegetsi bw'abagizi ba nabi n'uburakari bwabo maze ziyakureho burundu. Mu kinyamakuru Press TV cyabishyize ku karubanda ngo niyo gahunda Iran ifite yo kubabaza Leta Zunze za Amerika. Nta kabuza nta gikorwa cya Leta Zunze za Amerika bazasika kigihagaze, byose bazabirimbura bahereye iruhande. Mu buryo ngo bizababaza Leta Zunze za Amerika, bizababaza umwanzi wayo, umwanzi wa Iran ariwe Munyamerika mu buryo bukomeye muri ka karere. Muburo wa Akbaralizadeh uje mu buryo butunguranye, asohotse mu gihe hari umwuka mubi wo gushyushya intambara aho Leta Zunze za Amerika na Israel bari gupanga undi mugambi. Mu gihe imirwano iherutse kuba muri kiragiye gishize, byanagaragaye ko Iran ishobora kwihagararaho, yatangaje ko Amerika niramuka ikoze igikorwa gishya cya gisirikare IRGC Navy izasubiza ikoresheje ubushobozi bwayo bugezweho, inagaragaza intwaro zigezweho, ibyuma bipima neza na systeme zo kurasa nziza cyane. Nkuko Akbaralizadeh abivuga, ngo nk'ibyo bishobora kwangiza bikomeye ibyo yise umutungo w'umwanzi, bikaba byanashobora gutuma amata akomeye cyangwa se ibikorwa remezo by'ingenzi bihagarara cyangwa se bishyira muri iyi mirwano mishya yabitangiye. Muro yakurikiyeho nyuma y'imirwano myinshi aho ingabo za Iran zizaramaze kugaba ibitero byo kwihorera, ishimangira ubutumwa bwa Tehran nguko ibindi bikorwa bya Washington cyangwa se Tel Aviv byo kwibasira Iran danga bikunde bizahura n'ibindi bizago bikomeye byo kwibasira amato, ibigo n'ibindi. Gusa tariki 30 Mata CBS News yatangaje ko inkongi ikomeye y'umuriro yabonetse mu bwato bwa USS Higgins n'ubwato bw'intambara bwa Arensburg bwari ku rugamba nanone. Buretse aya ni amakuru ntareka kukubwira, ibyo kosa sinarikora. Ubwato bwa Leta Zunze za Amerika ngo bwahiriye. Abayobozi bavuga ko nta byakomeretse yasa n'awangirikiye muri buno bwato, ariko nta makuru arambuye aratangazwa kuri inkongi y'umuriro yatangije muri buno bwato ko byagenze. Abakomanda banze kandi banga gutangaza aho Higgins yakoreraga mu bikorwa zayo by'intambara, kandi ubwato gushya kwabwo byabaye amayobera, bwarangiritse cyane. Bwari bwarakiriwe mu gace ka Yokosuka mu Buyapani, igice cy'ingenzi cy'ubwato bwa karindwi bwa Amerika, kandi ni igikoresho cy'ubutabazi kuva mu burengerazuba bwa Pacific kugeza mu nyanja y'Ubuhinde. Nk'inkingi ikomeye cyane y'imbere ya Amerika mu bice birenga 1/2 by'isi. Gutakaza ubushobozi bwose bwo gutwara ubwato bwa Higgins zagera kure cyane ku bwato bumwe na bumwe bwa Leta Zunze za Amerika. Inkongi y'umuriro ya Higgins ije ikurikira inkongi nto zavuzwe mu ndege ebyiri n'amato abiri akomeye muri Werurwe 2026. Byongera ikibazo giteye impungenge kuri ubwato bwa Leta Zunze za Amerika. Buretse wumvishe icyerekezo no bwato ubundi bwabarirwagamo, nubwo kuri ubu bitavuzwe neza aho bwahiriye, ariko ko ari gahunda Donald Trump muri amisi ishize yari yatangije, gahunda yo kuzana ubwato buturutse muri Indo-Pacifica bukamanuka bwerekeza mu cyerekezo kigana kuri Iran, hanaturutse n'ubuzima bwa USS Tripoli. Gusa abahanga bavuze yuko ubwato bwa USS Tripoli butaje bwonyine. Ntibizwi niba ziba rero bwarazanywe n'ibo Higgins bukaba ariho bwahiriye mu cyerekezo kigana kuri Iran. Tuvuze ngo ni Iran yabikoze, twaduhamije ibindi bitafite ibishingiro bidafite ibihamya, ariko nawe tuvuze ko ari ahantu byahuriye na Iran, ntago umuntu yadutera amabuye bite nuko kuba ubwato bwa Leta Zunze za Amerika bupangirwa kujya karere kamwe karimo Iran bugashya bute bwagira ku ntego, kuvuga ko ari ibintu bihuriranye ubwabyo. Niyo byabihuriranye kubyumvisha mu matwi biragorana. Icya kabiri, kuba Leta Zunze za Amerika zisigaye zifite abanzi benshi muri kano karere, yewe burya n'Abashinwa bari kubarebana ikinyore. None se amata ari hafi ya Taiwan, ntuzi neza ko ababangamiye Ubushinwa? Ntiwamenye ibigiye kuba kuri Leta Zunze za Amerika. Benshi bati Amerika igiye gusebera ku ruhando mpuzamahanga, ntago ari abantu basanzwe ahubwo n'Abarusiya. Ikizimanuka yava mu ntambara bikiri maguru mashya, kuko niyongera kwibeshya akajya mu ntambara. Iran yashatse none izi imbaraga ziremereye, irangije kumenya neza aho yakubita ikababaza, bazahura n'ibizago bidasanzwe. Abanyamerika bagiye kuzaseba, amabuno y'inkoko agiye guhuha n'umuyaga, isi yose yabone ubwambure bwa Leta Zunze za Amerika. Nanjye nti niba Amerika ari abahanga kandi akaba ari abanyembaraga, gutsinda Iran ikaba byarabananiye, bagiye gutegura ikindi gihe, kuko kino gihe cyabananiye bakareka tukibonera petrol. None se nawe sijye kutubanambira mini yanga suka makuru arangiye, ahubwo iri kuvugwa n'ibindi biravugwa, ndayikusanya kugira ngo mbikuzanire mu masaha ari imbere. Urakoze kuduhitamo, ubwe neza, amaro niyo nkwifurije. Salam shalom.